Yambong, sana pukningda karimata chingnabigano. Angres lami chama gamay chay lami amamam tagapaduna sana laibak Manipur gidamak nok na thawai thadok kadabani. Mikha pon ba pam daba mama laibak gidamak thawai kathok pangamba jati ni khangalam si Yambong Maharaj. Malim na numit tadraba British Kerlan thengnaba taraba. Pok labadi shigadaba marayre. Tanpham masida shigani haibagida karigi warugani. Ima laibakida thawai thabani changna sarga kavani. Jubaraj, nanay na puga bupukchel khoijel manaida. Pale mimagi khomlang laman singlam gadabani ne ningthe ipu. Nasa kuring sinana. Imagi ning tamangak pa pamjarabasu. Ngasidi upay laitre ima. Nasabong ngakpiyo ko ima. Taibang miway mapok amoy na pok na puti. Palay mamaoy bisingi kumlang laman na magising magam di ay na ito. Ano ba ima? Nga sidi, ima kita magtanong na taway tabang am sa basina. Ima kita kumlang na magilaman sing manikam sa ragi ko ima. Ok na pamlamdam nung siri. Nang ginaramdam, nang ginintama, nasa tanga na nga pangamlamdre, nasa warogan ko, hey maha. Pok labadi siga na balay naman miway bagi mapok ni. Ado mo, miway na pok labadi, para ipahag maramdam ni damag tataway na pantaway mga mamiway ito di. Siyang nasarga ka mga ma, wahay se masimatang di. Nasigi rin sa asing nga sige mapamdatamdaram di ko, hey ma.